Prangsi nilitum Ludung Rat lapen langfer isun sateran ahin pen nilitum Karbenglong Autonomous Council akehai Dr. Tuliam Ronghang lapen nilitum DFULA MLA akehai Bedasing Ingling lapen PWD Board Chairman akehai Longsing Tokbi lapen nilitum da kaceng honnai langfer representative made MSC ba nilitum IEM Muduram lekya ke hai sara phantame nitum ninga klong churolo akhi nitum patumi har jongpen ludungarat lapen elarni atuma kemang pon pen so memdam pi pon pen si pini CM sar nanga chotoi ateng pen pini da nitum long MLA ke hai dorsing ronghang lapen revenue IEM ke hai omosin di solang tumbang pen dakar kadolo bek ludungarat atung pen nangching wai lin si Lasolam thebang pini ajai mek nang thande kang lo je laso EPDCL 20 bighas ke parlu ponji polong bangke kludung 20,000 bighas ke parlu ponji polong bangke ini tum kludung aha war bangke ponpelu pusi ini tum han lam thenang chakpon laso alam thenang ke chakpon long bangke lalo alang tum kapre kadim long ta long lilang bom laso ke lang along si dak bangta ko an si allotment ponji ma pulahaya survey phansi Kipin pon cot pusialam thini tumhan dasemet lamcak cipi pon nije jelma kali langkel second na bang pibang mante la first bang mutu session rice nang pemain ke session ana adu tinggal si melo budi mane आपको पुछा हेरंग के पेन कार्जुपना हुड ini tum harohat MLA dorsin orang pen ki pupona ting tu dak patah mama si jojo pen ke claim ma tu ma phan bang ke cancel ji aku pipi pusi lam thelang ni pen paklang pon tasi aholo jong si lason jong si alang li ke cak pona ting pen jong si claim pon pun tu ma hawar dak pen tu mang ke ninga klong pen churu pon ji bon ta me jong si jojo pen komani ang tan pen ke bang pen jong si pota amenang cibidun kok pen jong si dak la ahawar long itum dak duthi bahawar arar tum phanong si sona pasun pon du potela bang ni tum arar pen ke song pon vekji nali tum gachini pon teng klote la son doma son jojo pen do pusi pu la si la bangge jasemer ke mediang lo bang non bang paklang lo muthelang tum bang chini do lo la si jong si son pemani aku jojo pen klem pon do lote la ke ni tum ben ke jasemer action and pon vekji ka ben rat ak chesong pathedung si do ponji ke bang journey nanti pini nali tum la bangso frank ke make ke pha pon ke la bangke jasemet ke solar project ke puthak plus ila bangso solar project ke puthak kupi posi klodung along nakito koklo asa puthak pachini ma ahok pe lo pute solar project nang bi pon kokili tum ta kado ga vera ta ningarong ponang ji athe la so adim nong dolo pe tum kado ga be dak do bamarat tum nanta ali awar sailong ponji muthe non bangki ili ka fere pon mimi ala mangela hello jong si 20,000 bigha jong si parlu pondet pute dak hako ben ke do barim dak kadu ga be ke do bamarat tumangi ko nalo ke dampo kona kupilo ke chupo lahaya jo ni ben sila so ka fere mimi ajo ni sini tum jasemet ke ake hai tulian ronghang ili tuma kar beng autonomous council CM longsi pati bok ben sila so alam bangkin ni tum chingwai ponang kok 20,000 bigha de pila lang tum kado ga be chini dun no maja to demarcation ba chalo di de tante la bangso solar project kipa tu ya long le 20 bighas na cherai pu si pamu pen nang litum ni jepon bomlo la so long dak 20,000 pu la so long dak foloni revenue ARO la pen mondol la tum sita me la pen difu pen la lumbajong pen se me site bokhet la so long na ka survey phanwang iklom alang litum pen nilitum dak rongarat pen gaching ki long ka than long teng to te la son survey ba peni puke physically ta wang we pin la pen tum drone ben peni samela la pu bangge ke wang bangge thanga knowledge awi laki jung adim lang li pen adim lang li det na hawar adim chinyam de pin pen silaki secretary ke hai mukul kathar ji pathek jung ma kusima thadam ni tum bangge athe non tame iaro ta knowledge ave je dak EPDCL tun demarcation nang bi bom buke athe jong sel tuma knowledge do puson te la so demarcation ka chibialong bangke circle office pen amuni do bek nang ji las ni tum na ke dam tang an tame dagarat pen chenglok ka do be ni tum tame ke thengum long an ke la tum circle office ma jok ta nang dun bang ave
Lason circle office pen thang amuni ente to indepin man dak la epidicial tumbang laha demarcation ang bitaban physical demarcation ang bitaban ke litum ke rong rupa tumba dak aha wararat tum ke nitung mang humi melam aku lason bang ke thang notice abe mini tum project project the aku jong si ke bang ji tangani ason survey do bom to te la ke nitum rong asor pen kaddo ko nitum email ni pen tame che song duji dak ethelam labang so epidicial kepa duyalong rong rat aphan notice pipon ma thang notice tawe tum bange jon non bange physical demarcation ko si pubo tamel so physical demarcation along bange ahok pet flute circle office men tamuni anje toy dun vek nangji aron teng puti lasin epidicial dun cepat hek bongbong ason si ceman det bino ladak kupine kacerap thedung do ma nalitum ini kahon theda mateng flote kaun theda mateng puti isia tender notice aklang epidicial pen muthela support klar daga berta ni tumang long lela Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar daga birta.